bwanyuma y'abatura ba Buhinga na Mishenyi umuri Nyakira Town Council mu district ya Ntungamo okutura bari kubonabona ahabo kubora kubarayambusye emishuburo yabo ahabo enshonga y'ekishara n'iteme ebiri kubagita okubura okukorwa aba obwahati bekozere mu mwuga itoka bataka kutubentuza kwambuka Buhiga so tubintu baroka cyo tukarondera ryato rukabangyo ryagwe twambuse abwamizi binta kireta tuce byanye no kubyambisa Mishenyi abana banje batakira baha nakapikage binta cyarabaho aba okora kwabo bakwatanise na Advan Mbabazi obahire maramu amabare n'ebimotoka byo kubishomba bwanyuma ya Advan kukora uruguto rwo kuruga umukatogo Nyakera kuza Kibingo abataka boga umwanya baketera renduru bamweta kugira ngo ayije abakwatireho ha muhanda gwabo ugutwire guremerwa kurabaho kunashanga Advan naza kutuyamba kutukorera umuhanda hito ibintu turaba shobirwaho kuraba niho nakwatanisa n'abandi abataka hamwe na Advan nabahereza maramu bagiha kwanje bagirite bagishyo tuba twino ko tombwita kwa manu munonga abantu bita abana bitu bakuza amashomero babatina umuhanda go kurabamo turi abantu babiga twatanise na Mishenyi abakazi basima Advan Mbabazi bari kugira ngo babire ne babona bari kusaba Nyakira Town Council ngo babakorere imihanda bitu beremere ito abantu kunu twino bushasi Mishenyi na Buhiga ahabwa mizigitu n'imihanda kandi n'abana bitukura aho kuraba tire turya tushobirwe abana bitu babuzeraho kuraba mbwe ntati yatkorora umuhanda twashemererwa munonga kandi abe yatwarire nenguto yite ya Kibingo owajwekera Advan Mbabazi ahabwe huru yo kwera abantu aba twagambaho nawe Advan Mbabazi ayine program mpango munonga ahabwa isaseri rya Ruhama East ebimwe ayizera nabikora abantu nabamanya ngo kuherezaho abana abatarukwe basa school fees ayina abana binji barukuhereza enguto nyingi zebyanga ahabwenjura etwire negwa nyingi ezisire yazitimba mebina ende Sheikh Abdulatif abwa TV West umuri Ntungamo utatire murro